Damo nga salamat hanaton Hermano Mayor Mr. Cesar Dais nga damo nga salamat gyapon kan Honorable Mayor Rochel Mergal. Ayan, damo nga salamat ato niyo pagsayaw. Okay, damo nga salamat isal ini isal nag-hermano na liwat sini barangay San Miguel han Hernani ang lugar hani Mrs. Bali ini nga bata siring pa niya puhunan pagkadto Manila usala kakabu nga kwartahang kanang Caltex pero agi niya agresibo ini nga bata mayada niya kalugarengan nga kompanya an Anasal nga Corporation hiya nanihingan tong Boracay, Pampanga, Palawan pangkontratahin mga hotel pipes mga basta salit grasyahan ini siring niya ako ng call ano yung maganda sabi ko di share mo para sa susunod marami na namang darating para pakita na hira sa Sarangaya. So okay, I would like to announce again the what is this the prizes naton volleyball. So adi na nakuha ko na an info kan kinagi kang kagawad Jaime Pagilanan. So naton third prize